Bakhuid tong in Dubai nagabinda Sandina marba jur barn hapdeng kijing pang kijing shita in Dubai nagabinda George Linto but Mary's Nora Simsa but apply for nem changa jinkanti kurim Shinobar kandai tua. Para tong in Sngi yaw jisut nagabinda ga step nginang yai beteng ben Dubai nagabinda upa Bakhuid pa Francis nagabinda ka jing jatai bam chukut men CM jangi ni Dubai ro nagabinda ga jing tumu shime jangi nagabinda ki ba pangi ba shita na padeng jangi ki ba kar party ngi ben Dubai nagabinda jangi hai ba ga bor jisu nang seizo ha ga jingim jangi ban ro ha kerteng upa barukhon badumen CM Bakhuid Kajinga jango trai jangi u Jesus Christ, but kajingi jango blay. Lem but kajinga silak jango men same Bakhuid, kindon, ranka but pi barro. Ko himen ko para tong in sange chipar, ban kusulai halakado nur kamen same jangi, halor barro ki jinge jangi, ban ngait shisha yaw jisu, balami pat neki baya. But nginang kot karpad yaw jisu, Shabara ki jing mong jangi, Shabara ki jing sozi jangi, Shabara ki jing thalat jangi, pangindup la ban yomad yaw jisu kerpang ha ka jingim. Hidwai nagabinda ki pop ki sang jangi bayid batoin jangi, kamda me ya ki min siyam bala klad barro, bakinang yo ya ka jingi sne ka jing utrai halo jangi. Jisu beid map yangi site kud yangi na baro ki pop ki bangilale nga plam how blay badan board baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibune da ki jim parakat da ki tin da ki kam da ki jingle da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakrao e jonga na markata nga karpadi kamaria Bakhuid Kabayay sa katay soti, yaki angel bat kirikuin, bariapi ko himmen ko para, banduay nagabinda nga, how try ublay jangi, ublay badan bor bara unis sa niyangi, barendala mapiki pop jangi, unyalam yangi siya ka jangi mbam jikut. Amen. Kenrat ko play his niyangi, I can not go play his name yangi Cristo Marco Cristo Marco no penim jangi penim yangi I can not go play his name yangi I can not go play his name yangi Cristo Marco Cristo Marco
simple simple Kupadon Momaro Kukunawe Upako Taïew Jesu Christ Kukunam Roduble Akit Kipo Berte Topriang Kajing Kerpan Tos lo seneyani Itamami Bakhuid Itamami Ukran Uwe bahagli Tamami Ko Jesu Christ Kami bayay long le Kajing yalong kawe Adumen simbaku Akaburamu pa To nginia Dubai Ni Dubai nagabinda ki jing tumu shime jangi Bakabor jisu nampau haka jingim jangi haki kam ki jam jangi haki inga sem jangi bangindup long balait Lloyd Ni Dubai ro nagabinda ka Divine Mercy Healing Retreat kaman stang na dula shay ka sngi hadu sngi utray nagabinda baharo ki ba ay kerteng ki ba don jing tumu ban man shimenda haka nega retreat inangai tikar pangi ki bakinya mahdi ka jingis ne ka jangu Chris kat bangi rake ka sngi buram janga jingis ne jimble haka sngi utray Koblei me ubala penyatale ya ki jait benrio baper ha ka ba pla ya ka kerteng jame to ai ba hakito ya ki ba laka biang ha ka pung baptisma endon kawe ka jinget ha ki donud but kawe ka jinget ha ki kam da utrai jangiu Jesu Christ kun jame uba im bat sen sharing khat bad me ha ka jingelang kawe jangamin sim Bakhuid ublei junam la junam Kajing pule na kikam jongki apostol. Haki tu kisngi kadba uta ubreu ubadako ya ubala penkia udang sno ha u Petrus bad u Yohanes upadba baro ulamare syaki ha kajing tingkong ya kaba lakot kajong u Solomon udasngo phala haba u Petrus ulayo I ya kata ulaong ha upad ba kurang ba Israel balai pia lengo ya kani lani balai pia pet se yani la kumba kadai kabor ni kajingru blai jongi bat ngila penlong ya uni ubreu banyan uta ublai jong u Abraham bat jong u Ishak bat jong u Jacob ublai jong ki patemen jongi ula pendon buram ya usyakri jong u Jesu ya uba pila IT bat pila kentat ben hakmat u Pilatus menba ularai ban pelatno ya u Henry pila kentat ya u Bakhuid bat u bahok bat pila kerpat ban pelatno hapi ya unong penyap breu bat pila penyap ya unong seng kajing im ya uba ublei ula penmi bat na kabenta na kibayap bat ngilong kisak saki yakani bat ka kerteng jong u kajinget ha ka kerteng jong u kalapen klan ya une ubreu ba piyo I bat pi itu bat kata kajinget kabalong da u Jesu kala ai ha une ubreu ya kajingkot jingkia bapaka hakmat jong pi baro te menta ko para ngatip bapila le yakane da kajing bom tip kumbala le kinong yalam jong piru Henry yak ki e kaba ublei ulapen pen benalupa da kasinto jong kinong ya lupa jong ubaro bat u Chris jong u udai ban syak shitom ulapen urlong yaka tukela kabamut namar kata
batuan pai kenang ba endop nyat no yakipop jong pi bat ka ayom jong ka jing kenya mensim jing klan mensim kandup wan na utrai bat ba undup pai bat undup pa ya ukris uba lajit lupa na kabenta jong pi ujisu ya uba ka beneng ka dei ban pediang hadu kapor jong ka jing pen thamai ya kata barok ka ba ublei ula keren laslam ba da ka shentur jong kinong ya thulupa Bakhuid jong u na ba Moses ula ong utrai ublei un sapenmi na ka benta jong pi unong ya thulupa na pedeng ki para jong pi tek kumba ula penmi yanga pidei ban shashkor ya ki e baro ba u keren ba un keren happy bat kan saja baya ka mensim ka bom shashkor ya uta unong ya thulupa en sa penduk khoj na pedeng upaj ba kino ya thulupa baro ki bala keren na do u Samuel bat kito ki bawan na hadin kiru kilapen bena ya kini kisngi pilong kikun jong kito kinong ya thulupa bat jong kajutang ka ba ublei ulayate bat kikpa jong pi haba ula ong hau Abraham da kikun kiksiu jong pi in sakurku ya kipat benriu baro jong ka perpe ublei enda ula penmi ya us chakri jong u ula pha ya u happy ningkong ban kerku ya pi da ka ba pen pai ya pi baro na ka jingbom man jong pi kakten jong utrai Sangkra padrus pak rakui. Ga
utrai undon rengkat bat pim ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kumulukas ki arngot ke sinran kila yatu ya kabala jia hagalindi sha emaus pat kumno kila yatu ya ujisu haga jinkdia upu kadba kidang yakran shapangkine kie ujisu hi ulayang hapadeng jangki padula ong haki ka jingsu hapi henry kila kendit bat kila shating bat kila tarai bat kila yo i yaki yaga snayap te ula ong haki bale pia kulmar jingmut pat bale ki wan ki negi jingar tatin haki do nu jambi pe digikti bat ki jajanga pat tip bade manga hi ken tatuwat yanga bat to itu shai na ba kasnayap kam don ching kumba pila ben yo i hanga banga don bat yanda u ong yakani ula peni haki yala ki ti bat ki jat lakata kim bat sno la ngeit nama ka jingkamen bat ki dang lingo te ula ong haki pidon eye hangne ben bam kila ai hau u shi de khot ka doka sang te ula shem yaka badula bam hakama jangki nang da ula ong haki kine kilong ki tin janga ya ke ba ngala karan happy men ba ngadang don bat pi ba ya baro kabala to shapang janga haka ain u Moses haki nong ya to de pa ber haki sam dei ben pinurlo nang da ula play kadar ya ki jingmut jangi ban shempang ya ki jingto badula ong haki kumne la to ba ukris ude ban shashitom bat ban mipat na ki bayap haga Sngi balai bat haga kerteng jangu de ban yalap ya ka jingkala kabamut bat ka jimap ya ki pop hagi jait ben driyo barra stang na Jerusalem pilongi saki yakine kie ka gospel jong utrai ko himmen ko pera ba yid hautrai Jesus Christ khat bang dang don hakane ka Taïew jong ka Paskha ngidang yesngo yagi jimpau jong Jesus haki apostol padu pinneto yalade haki apostol kumu Jesus balami pat ne ki bayap but ni yesngo kumno ki apostol ki omad yev Jesus ki don ki jingting but ni yesngo ru kim pat la bani tuba yev Jesus kata ka mod kadon ke jingya per ha ka met jong Jesus hadin ke jimmi pat kim shimla yo i yev Jesus kumba ke la yo i shwa ke jingyap jongu kadon ke jingkala ha Jesus minta habau Jesus layang hakama jongki kalang ka met badon burom jongu Jesus bat kaladon ka jingkala dur ha ka met jongu Jesus ha ka ju ka por henreng yos noru ha ka tinu belai udon ka shing omde ringai kumba kila omde snayap kumba kila ting Jesus wang pet ngadon shing ban ngalaban bam kabamut kadon ka jingkala ha ka dur jongu Jesus henre omte ka jingkala kaba pura hadu kata ka dur kumba ngi mudur henre kane ka jingyoi Jesus la ai tang katto ka nangot ki brio baro ki brio kim shimla yoi i au Jesus hadin ka jimmi pat namarngi yasngoro ha ka shiti beningong jongu Paulus Bakhuid kumba sans pangut ki brio ke layo kalad banyo i Jesus belami pat kabamot baro ki brio kim la yo i henry ki badon jingait ki badon ka jingtrang u Jesus ula pinpau yalade haki haka ju ka dur minta u Jesus don hapadeng jangi u Jesus im rangkat badngi u Jesus ya rangkat badngi ubala u Jesus belami pat udang wan hapadeng jangi ru henry udang ya ke jinga katto kanungot ki brio banyoi kum ki rikuit haka balam hangning yus ngoro u Jesus udang hikai yangi dakawai pat ka pang ka ba kongsan kalong minda u Jesus im hangi iwei paiwe u Jesus im hapadengi himmen ke para jangi bad ngim shimyo i hangno ru haka Bible u Jesus u pan jimbam
na kino kini kibriu light no arsin ulapan ngasliang kawe halor kedim pada kawe kadba ulaya keren bad ka kinde Samaria hajan gapung Jacob light no kata ka jimpan ngimshim yo I kano hakabai binda janga gospel ujisu pan jimbam na kibriu ne ujisu angat dengan Henry hangning yo I ujisu pan jimbam na ki apostol bad kila ai hawu yakat dokka basang badula bam hakama jangki kaya ka jingmut jong kane ka jingle jong ujisu kwa bangin pe saudong jongi ya ki himmen ki para jongi ngide ballong bas buon men siam ngide ballong ki ba isne ya ki ve minta ngide ban yohi au jisu ha ki himmen ki para ki batengan ha ki himmen ki para ki baduk ha ki himmen ki para ki basno jinjar ngide banang ban yohi au jisu haki kane kalong ka kubor jonga jimmi pa minta ngim yo I au jisu markamat henreng ila ban yo I au jisu haki himmen ki para jongi kumba upa Bakhuid po Francis ula yo I au jisu hamal ki beryu klemper kan niam ula pediang yaki ula kudup yaki ula do yaki ula kindi burom yaki kane kalong ka jingim badu Kris ngidon bon ginuksa saudong jongi kibru kila kumba im ujisu da ka bakindiu yakive kum Mother Teresa Bakhuid kumno kalaban kudup yakiba duk patoy kumno kalaban pensait yaka met bapur jeng kibrio batia harut surak namar bale kalala banyoi ya ujisu balamipat na kibayab hakita ki batolod bor hakita ki bapangi bashitam hakita ki brio badon ka met bapur ngiru ngidon kam ya kane kaju ka jinglong ha ka jingim jongi lese saudong jongi don bon gi brio lese ngim nut ban kren lese ngim nut ban ya tur shajan lese ngim nut ban ya rap lese ngila ban don gi jingting lese ngila ban don gi jingsngog nia ya kiwe henre ujisu balami pat na ki bayab ukindo yangi vai paive bangi de ballong ba pe saudong jongi minda ujisu im hapadeng jongi ujisu im hapadengi batolad bor ujisu im hakinompop ujisu im hapadengi brio bamtib ngide ben ra ya ka kubor jonga jingi ujisu shakiwero nagataga daw haki kam jongi apostol ngiyosngo habaki apostol kila ra ya ka nam ka burom jonga jisu ha utau brio badako buon ki brio kila karan ben yaki Henry habakila ra ya ka kerteng jongo Jesu kumbang yusngo na ka gospel kala jia ka kampala ko himmen ko para ngilaban le ya ka kampala ha ka jingim jongi brio ha ki inga sem jongi lada ngira ya Jesu balami pat shaki ngideben imning kong nangda ngideben rano ya utau Jesu ubangi im ha ka jingim jongi shaki bayid batoin jongi bangin dupla banyang saki nagabinda ka kampala ngidwai nagabinda ka nega jinga ha ka nega Eucharist Bakhuid da ka babudin ya ka nuksa im jongu Jesu jingim jongu Jesu da ka babudin ya ka jingim jongi apostol ngiru ngin kerlalong kikon ki bara ya Jesu man gi jaka kamta me haki brio batolod bor hamda me haki brio badon kam ya ke jingisne jongo belai tongin long ki bara ya ke jingisne jongo belai shaki himmen ki para kadbangi pen kra ya lade naga binda ka sngi burom jonga jingisne jongo Jesu hagane ka sngi utrai Jesu be in karko kardo yangi yarab yangi vai pa iveru banra yame haman leke binda jonga jingim bonsin ngi im klamma me bonsin ngi klat yame bonsin ngi kendait yame haki himmen ki parajongi bonsin ngi kinyem persha yame habangi kranbein yaki bayid batoin jongi nagabinda ki jingduna jonki karko yangi ben yo I yame man ga kelipmat haki jingem jongi haki brio saudong jongi enyaro ya utrai Jesu Christ ko himmen ko para tangin Palei ka jingait ka jongi ngangait how play pa badan bor baro unang tao ka bening bat ka kindaw but how Jesus Christ kun pamarve jongi utrai jongi yaw bala pun namin sim Bakhuid
Iau bala kana ka Maria te suti. Iau bala shalabain ha Pontius Pilatus. La sana arpana yabu. La yap la tep yabu. Ula kia shakibaya. Haga Sngi ka balai. Ula mi pan nagibaya. Ula kia shabaning. Ushang shakamon blay upabran bor barra. Nang tawin wan pan ban bishari kibayim bat kibaya. Ngangi thaw men siem Bakhuid. Haka balang Catholic Bakhuid. Haga jingya sulaki rikoid. Haga jing map igipop. Haga jing mi pat ka do. Daga jingim bam jikut. Amen. Palei spa prakuji. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga bar jampi kallang ka papriang khun ha ublai upa padan bor barro tos ngauba ko try ngi karpad ban pediang ya ke jingkinia kibang itarwa sngongu nagabinda jongkito ya ki bala pinkha biang Naga pinda ka jing pin kaloy ya ka jingyarap na bening. Da u Chris utray jangim. Amen. Utray undon ring ka bat pim. To kentiu yala ki donut. Tonginaingu ya utray ublay jangim. Da shisha kalong ka ba hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por baniro yame kokendrat henry kamdam hakane ka Taïew Paskha niaro pindon buram shushu yame naba yau Chris ukon lambrot Paskha jangi lakinia namar mauken ulang ukon lambrot bashisha ubalakit no yaki pop ka pertay uba da ka bayap ula pindu yaka jingiap jangi ba da ka ba mipat ula penyo biang ya ka jingim jangi namar kata habala dap mia da ka jingka men Paskha ka pertay baro ka way karsa da ka jingero yame ki bor bening ro bat ki kinkon angel kirwai lang ya ka jingerwai janga buram jame bat ki yapen bana kalem sangem Sa
para tongin trang na do ko donut nagabinda ka jimpen slay jong men siam Bakhuid pangindup yo lut ya ka bor kay tiar jong ka jimmi pa jong Chris halo jongi hakiyat kiyeng jongi hakik tre ka ta jongi hakapule ka putti hakajingade jongi hakiyinga sembat ki parabruyu ngin pen pau shisha ya ujisu hakiyeke barro ai ba ka jimpen slay kanang roy hapo jongi ivei pa ivei Dashisha melongo Bakhuid kotrai katemei jong ka jingkoid barom namar katangi karpadya me to pen koid pen gantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka bapha ya umensiam jame kum ka umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jongotrai jongi o Jesu Christ Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu pada ka baingu yame ula kedia yavu padulai halage senran u ong to shim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba anaiti naga benda jompi Hakaju kerukam yenda lalayabam ulashim yakakuri pada kabaingu biang yame ulayaka halaki senran uong toshim batodina kane pi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga jangka jutang batimai badbam chikut yakaben penmi naga benda jampi bad naga benda kibabon naga benda kajimma pikipop tolayakane ban kan mau iangam kosnam bakardor jangu Christ pen koid yangi pen koid yag mensiam hadim pen koid pen kiai gi bapang gi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam kajing maya jongka jinge namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banya hakama jamme ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadiya me bangi ki bayo binda hakamet barkasnam ukris ngilong ki bela penyat le kawe da umensiyam Bakhuid Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bata pen janaya ka haga jingit rengkat bado Francis rengkat bado Wilbert Marvenu bishop jangi bad baro kilingdo bad kirinium token mau lemro ya ishakri jamme I Pope Francis iba mela kotno shaladena kanega parte ta ai ba mai ibala yalam kawai bado kun jamme haga jingi apkum gajangu in long kawiru badu haka jimmi pa jongu token mau lemro yaki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yoti ya da ka bakar men yaga jimmi pa bad ya bawro ki bela klat no haka jingis ne jamme to pidyang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isene yangi baro ngi karpadya me barenka bad kamaria teiso de Bakhuid ka kame jongo bele ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid Bad baru kiri koid ki bela pins ngabha ya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dale maga jingim bam jikut bad banginiro bad pindon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ
Dawu lembadu badhawu kallang hameyu blayu pa badan bor haka jingelang kawe jungamen siem Bakhuid barro keburam bat ke jingero junom la junom. Amen. Ko himmen ko paratong intuwai kung bau Jisu lahi kayangi kamda menga karpadi pi benduwai nagabinda ka Divine Mercy Healing Retreat kaban stang la shai gasngi nagabinda baro ki batrang ban yoshimendaga nega retreat ituwai ngi IT aki paka bor Jisu nam pau haki daga jingi snega jungu ituwai nagabinda bar ka jing tumu jangi ikin mau benduwai nagabinda upa Bakhuid nagabinda ka jing jatai bam jukut men siem Duwairu nagabinda benyo upa Bakhuid batimai na padeng baro ki cardinal pangindup la bandon ki upa Bakhuid bakam sle kam id shirhem ya baro ki beriu kumbau Jisu hikai yangi kopa jengim ba habening kalonga Bakhuid kerteng jame kan ban ke hima jame kalonga mon jame akendau kumba habening toai yangi mindaga jimbam jengi kabahala kasni bata map ingi kerengkang jengi kumbangi rungi map iga beles niu yangi padua telam yangi shaga jimpan shoy enrai tapalait ingi naga bas niu top light yangi ingi karpat ko trai naga jing siniu baro haka jing spoon jamme toai jing suk jing sign hagi sngi jangi kram bada ka jingera ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop bad ngi yo jingera naga jing jinjar baro Kabangi dangap keme lendi aga jingar men Bakhuid bad ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry aga jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai hakai aga jing suk bad ka jingyat le kawe katkum ga mon jame mame uba im bad basensha junom la junom ka jing sukotrai kandon bara bor reng khad bat pim dap da ka jingi do Christ tong ini aingu markelia Hakami ukon lambro jongo Palei. Hakami u Jesu Christ bala mi pat negi baya. Sukito ke bala kot shaka ching kawai jongo kon lambro. Kamet perkasnam jongo Christ kandri na shaka chingim pam jukut. Amen.
utrai Jesu karko kardo yangi pamedan rengkat patngi hakane ki yukirish Bakhuid melapin kadang yangi da upu na pening melakerlalong kado batkasnam naga benda jangi karko kardo yangi kumba medan rengkat patki apostol hadin ke jimmi pajame Jesu pin koi pin khia ye ki bapang ki bashitam baro hapadeng jangi pin koi pin khia ya ki ni ki kimmen ki para jangi ki bashim benda hakane ka mas online pin kadang ya ke jingang nur jangi baro tai ki bai pai bai leitrong haki ngasem jangi leitrong haki kamera tia jangi leitrong haki kamera pang jangi ai bakinang yo bor temai na me ko Jesu namar medon haman lagi jaka medon haga donu jangi medon haga donu men siam jangi himen ki para jangi karko kardo yangi ko Jesu ai bor yangi ko Jesu hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tongit. Ngintuai nagabinda ka jing tumu chunga jubilee baro kawe ba kabor Jesu nam pau hangi vei pai vei katba ngintuai kide jing tuai kop pa ba habaning toai ba ka jingeit ba mela ai hangi hau kun jameu Jesus Christ u himen jangi pat bar ka tin leading chunga jingeit spoon kan khalang ha ki donu jangi dau min siam Bakhuid kan kersuye biang hangi yaga jing karmen bala karku nagabinda ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pin kala dur yangi shaki nang lor lengka bam ju shang tai ban bet ige simbai janga gospel to ai ba ki to ge simbai kan pin kala dur na shapo ige jait ben rio badia ka parthe mariang baro kawe ha ka jing kame lindi batikana ya ka bening batimai bad ka parthe batimai haba enda ye ki bo jangu ba men laveng no kaburom jamme kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jubilee kan karsiyo biang hangi ke pilgrim janga jing karmen ya ga jingang nod ya ke tia jingan show happening ai baga ta ga ju ga jinga e kan pen sa priang ya ga jing kamen bat jing suk janga nang sis pa jangi satala ka parte shame koblei jangi bela karku junam kan long kaburom bat ke jingya ro junam amen kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jamme kanwain ka hima jamme kalong ka mon jamme hakendau kumba habening ingi minda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi patamap ingi rengkang jangi kumbangi rungi map ke beles niu yangi padwa telam yangi shaka jimban shoy henrai ta palai dingi na ka basniu amen kublei ko maria ka badap ta ka chingae utrai den bat pa la kar koye pa na pre kinde bala kar koye usopo jom pa Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jong oblay duai na kabinda jangi ginom pop mindab da ka por ka jingiap jangi amen ka burom au pap de kun bad min sim Bakhuid kumba kala lang ka pamining kong kum jumindab para bo junom la junom amen thong in ya duai to shash kor ko trai ya ki jing duai jangi bakane ke jingya ai kliam bakentang janga jing sius pa yangi kanwan ra hangi ya ka jingyarap ha kane ka jingim bat kan penyo ya ki jing kamen junam da ukres utrai jangim utrai undon rengka bat pim blay badon bor barawin karko yapi uppa badukhon badumen sim Bakhuid ya lisuk ban penpana ya ka kubar ba janga jimmi pa jangu kris hallelujah hallelujah so